Nare ya roho mutheru. Kurani na gicanja gicigo-ini kia Limuru kaunti-ini ya Kiambu thutha wa Batuni ekinae kunyita migwate muhiki umwe riria anarorete igongona-ini ria uhiki. Mwathani arocirathima. Kurani kana imaramari ici ni cietharia na indo cia makiri ma mbeca na kunyita muiritu wa wira kia hinya kuretha wa muhiki gwithaithanirira ararekererio na kuhonokio ni mutwarithia wa bodaboda. Akorirwo ni nditi ya gukorwo ni mikora hwai twina muhiki uri turamite kwihariria horo wa njuiri na muhiki arakuo na arathie na ngari no ngai araringa kiama mukore aramutiga na ndi kindu irahutirie kio hiki atiri horo ucio nduri handu urahutania no hiki no turahoera muhiki thayo. Kungina kwa Kenya aria mahonokirio kuma bururi wa Sudani ya muhuro mwaka wa 2016 ni moretie thirikari kumateithirira kuona indo ciao iria ciahonokirio kuna riu ciahota kumorira. Our government knows that after the crashes in southern Sudan, people came back to their country, and since then nobody is thinking about us. Aikaria maugite mari na mwihoko thirikari ni kuigwa kiriro kiao na gutangikira mathina mao niguo muturira wa gucokanirira. Na ku kaunti-ini ya Trans Nzoia atwarithia bodaboda ni matabania mirurungano makimeneria matereba marori aria makoretwo makiagarara mawatho ma barabara na gucungirira mitino mingi. Aikaria riu ni moritie gavana wa kaunti ino Patrick Khaemba kuigirira niguo kugiriria mitino ingi makiria kuhanika. Gavana wetu alisema hii matrafiki watoke hapa na bado hajatoka. Na sisi tunashangaa mbona hajatoka, na walisema hii msimu matrafiki watatoka hapa. Na matrafiki wanakaanga hapa ndio wanaharibia watu barabara, ndio watu wanagonga mara mingi sana. Muthia ruhonge rwa guthurima oigiriki barabara-ini NTSA nutabania frigisheni ya hina guthurima mihango ya ukui barabara-ini ya Nairobi guthia Eldoret kuna mitino mingi ikoretwo ikihanika. Tunaangalia illegal PSV, wengi wanakomboa magari kwa ajili ya msimu huu wa Krismasi. Msimu huu nasema ya kwamba naonya madereva pelekeni magari polepole mkizingatia sheria za barabarani. Afitha wa ruhonge ruru Hared Adan niranire gutwarithia na mbere frigisheni no makiria riu mabura ma Kirithimathi na mwaka mweru makuhiriirie. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Ngugi wa Gatua.